Hadin baka sorkar jela kalawan rakyat ka Meghalaya Public Communication Policy ajar pusau Dr. Rusiwan Changpliang udan kumni ban ong ka social media kare kerensan baklain ban ailat iki pajba ban keren ne pensngeu da ka ba laitlo ya ka ka bakisngeu don kam ban keren kat kum ka an jong ka riti sanchar jong ka ri India jong ka artikel chipeu Wei la khain kor yakani ka hok jong ki pajba nong snong da ka ba ailat yaki ban kan tho ni mir jingmut hakadur ki jingkren jing tho jing shon kot ni jing ringdor hakilat pathai ba per radon ki bakren palat pot ni bu jing mai ki imlang salang ni ka ri ka artikel ka kendai bat artikel ka kendai lai nangta berkikendon haka IT Act Ar-Hajar kita don menpensitom yaki bakum kita kabalengo opat kalong maka sorkar MDA kalawan ra da kata ka ain Meghalaya Public Communication Policy Ar-Hajar pusau man perking ya kajing penmi news haki social media da ki riushimet ni kenhun ni ki channel hatu kani ka policy kami tengko berkariti sanchar jong keri India labo jing keliu Dr. Rusiwan balai ke sorkar Meghalaya kawan rakyat kani ka an ki pajba kisngeu kumno halor jong kani balai ke sorkar ka kwa ban bat ahalade ya ka bor banjit kumkino kijat news la ban penmi Jia ayu laki news ki keren persyak ya ke sorkar lani ki bathat ya ke jing bom ler kam ke jongka. Jia ayu ya ke sanchar pajba lada ya ki news la kami da ke sorkar syaban penmi. Jia ayu lada ki mainstream media ni ki press ki menurut show ban penmi ya ki news ki bekeren ya ke jing shisha. Hato kani ka an ka terekam klaim jing bore transparency kumbalakam dau chief minister kajela ni kumba uong bakan wanra kajing shania jong ki pajba ya ka sorkar